Kaseng Muay Thai Association jangka Jylla Meghalaya kalapriang buram ikinong yakun jangka kibalawan rak nam rak buram ya Jylla da keba kilayo ya nam job ha Lympung National Federation Cup kabalalong hanong ba Agartala Tripura nadu ka khat pratarik hadu ka apawai tarik unopra ka Jylla Meghalaya kalayo ya nam ladu ha keba kalayo khur hadu khat nyeutli kitak maksiar khat reutli kitak marupa pat khat laitli kitak marnong ha keba kila tam ya borok kibala wan bane shimta hagane ka Lympung anda kilawan pai kani ka seng kala pelong ya ka jingrakhi ai kuble kirpang hasnong umling kedai hajan nong po ban ai buram ya kinong yakun na ka benta kani ka jingjob ba crowd jongki Agartala Championship, Agartala Federation Cup, ladon Meghalaya tuli state lawan Cipta Agartala Championship. Perang jong Agartala Jylla kai, perang Jylla sitom, nakaliang jong ka Muay Thai Federation kilayo ya ka champion team Agartala Championship bang dokumen do kata ba ni ba ka jingtibel ane ba ni iru ya jing improve jong ki nakaliang jong Meghalaya ai play na iwe piwe by job akan ka Jylla kai bang layo ro khanyo tuli gold medal khanru tuli silver medal ba khalai tuli bronze medal